كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. yette Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo hande ɗo yettede yen tori yo juule enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omo o noli e meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof o juula e dendanangal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan dina o tabintinna en hoore makka o ƴettina en kadi nder makka allahumma amin. walli fiɗon ɗo o addano e dambugal janal o wingal dambugal yewtaygal fi piiji haɗaɗi ɗin o soɗiti ɗon dambuɗe tosoke fuɗɗori taho harmugol ñoore e hiwgol ɗengal ngal. ngal ɗo dambugal e tosoke ɗen watti 255. o wi baabu dambugal tahrimi harmingol sama'il ghibati heɗagol ñoore. ɓaawo ko o yewtuno en ko harmugol ño'ugol wowlugol ngol tigi ɗo ko wona ɗo yewtede on no harmi makko o heɗo honno jooɗi moƴƴita o mi gari mi faama ɗum eyo mi gari mi annda ɗum honɗum waɗi honɗum ko honno o wayi heɗo o wi harmugol e heɗagol ñoore wa amri man sami'a ghibatan muharramatan bi raddiha e yamirgol wonande nanɗo ñoore harmude yo ruttu ñoore nde yo yettoya na goonga on na non wayi a ño'imo a tooñimo a kansimo accu wal inkari ala qailiha e yeddugol wowluɗo nden ñoore on waɗamo inkari ne ko wowluɗa ko na ko moƴƴi an ko waɗɗa ko ɗum na ko moƴƴi ɗum ko harmi wonɗa e wadde ɗo ko ñowgol goɗɗo wowlugol mo e ɓaawa makko accu fa ayna ajiza so o ronkino tawi on mara feere ko neɗɗo imma ko ɓurɗomo dowɗe ma ko o jaɓata fes awalam yakbal min huma hara o e jaɓanalimo o wowli o jaɓali imo jokkotun imo ño'a oya haray ko honno kanko wonɗo takko makko on ɗo ngo hani wadde faragal majlisa in amkanahu yo sertu e nden jonde ɗon sino newanimo yo immo ɗon kanko aba si yahata no yilto si tawi so haɗimo o accata ma o suustamo haɗude o ya no ɓurimo doole no ɓurimo laamu yo immo ɗon molete o yalta sino newanimo. amma noon si tawi ara hay so yalti ɗon kadi ko probléme jano yanantamo ɗon yo wol ɗon o won ɗon o huggino o janto inde Allah e hoore makko subhanallah tawi joni ko lanɗo makko hoorejo makko woni e ñowde goɗɗo o suusta wiide acce o suusta yaltude accede no konto yata kadi komi woni wolde ko welama yettemo naɓemo sirete to tawi ko ɗum o huuli yo jooɗ ɗon kono huggino ɗon subhanallah so tawi o landama ko honno way o wino hara wiyali ay ko ɗum ɗon o mari feere. neɗɗo ittugol bone on ko ɓeru ko o mari feere konko ittirta bone on ko hay so tawi wono ko ittugol bone on ka ɓernde mam ittirgol bone on ɓernde piiji boyi no woodi ko ɓernde nde wona moneji ɗin wona ittirede tawa asus tawolde yiya asus tawolde nafir wi anaɓa e junngo kono tawa kan ka ɓernde ma no sumi e muɗum metti ha feƴƴiti kono ala ko wawɗa ko ɗum ngal dambugal ɗo ngal yewta en wonde wonaya heɗo wonɗo e ño'ude goɗɗo heɗoɗa yewtere makko nden ko imma ruttama ɗon yettoɗama ko waɗi kon woni wolde kon nagonga ma sa ronki few nangulal ma yaha dalil muɗum ɗo o addi ayeje ɗen ɗo aya arno on ɗo wondo ka suratu qasas aya 55 Allah subhanahu wa ta'ala wi imo sifo fi julɓe moƴƴuɓe gomɗinɓe ɓen wi wa idha sami'u lagwa si ɓe nani haala mere ha lagu ko konngol konnguɗi ɗi ala nafoore
no jeeya e konnguɗi meereji ɗin konnguɗi ñoore si ɓe nani ɗum goɗɗo no wona ɗum aradu anhu ɓe ɗuuro ɗum ɓe potto ɗum ɓe huccato ɓe heɗata ko fes e irad ko kuɗɗugol kaari wowlata citande ngala e ɗum si ɓe nani goɗɗo no ño'a goɗɗo ɓe ɗuuroto na wiigo ɓe ɗaɓɓugol ɓeydugol wonde ay ɓe wiwo ko nunnowo ko nunnuɗo juutini haala ko nunnowo cuɗanta fenowo on yo ɓeydu ɓawani ko hihi na yo tigi o ɓeyda e o ɗaɓɓitande kadi miijite o noon kala ella hum woodugol e makko o wona e wowlugol kono si o ɗumandike toon o tawi hay fayde ala e nunnude gol kono non miɗo occupie fewn ɗo nayi vraiment fewn ɗo mi hettaki a ɗaɓɓa uddita téléphone ma wona e cokkugol yurno toon goɗɗum ma famina wori goɗɗo ɗum allo ara goɗɗuma tun nanggalawma yalta ala kan taƴay ɗo o wi yimɓe julɓe moƴƴuɓe ɓen ko ni ɓe wayi aya heeɗo ɗon on kono ko suratu muminun wone mum ko on woni aya tammo allah subahana taala fayinno sifade gomɗinɓe ɓen naata ɓe aljanna ɓen o ini walladina hum ani llahwi muriduna ɓen ɓe tawata kañum e konnguɗi meereji hiɓe ɗuuri ko ɓe ɗuuriɓe ɗum ko woɗɗitiɓe ko huccuɓe ɗum aya heeɗo ɗon on ko suratu isra woni kanko watti 56 no subhanahu wa taala o ɓangini ɗon o wi inna sam'a tabiti wonde nanɗe ɗen wal basara e giiɗe ɗen nanugol ngol e yiƴugol ngol ndaarugol ngol wal fu'ada e ɓernde ko on tigi miijoto haa o ƴetta décision noon o waɗoya kullu ulaika ɗiɗo fof kana laatiki anhu e makko kanko jeyɗo ɗi on neɗɗo on mas'ulan ko landiteteɗo fi majji neɗɗo on ko landiteteɗo ko woni heɗorde noppi makko ɗin kon nanugol no rewde feƴƴa nowru ala on borde on tigi mara feere kono heɗagol ko si a faala heɗoɗa ko noon kadi ndaarugol ngol ndarɗe ɗen ko on tigi ndaari tagite mum ɗen kum ɗum ɗo kadi ko landitorteɗo ko waɗi gite ɗen ko kanko jeeɗe so hippiɗe ɗe yiyata so pottike ka ɗe yiyata ɗon ko harmi kon ɗe yiyata hannde kadi ɓernde nden o on tigi miijoto fayda nde goɗɗo no waɗa goɗɗum wo woni ko moƴƴi woni ko boni tawi o miijike fi mum ko ɓernde nden taho woni ingénieur o oɗon ɗon watta plan d' action on automate noon ɗo yamira terɗen a waɗe hunde kadi ko ɗum ɗo mi yeɓɓi o noon kadi waɗe o yiɗum no fof landete ko on tigi miijoto tun fanni o waɗali ma o wowlali o waɗali action e mum ɗum ɗon o nangguitirtake kono si o miiji ko waɗi action ko o miijino kon e ko waɗi kon fof o nangguitirta hannde kadi wa qala taala allah towɗon o wi kadi fayi wa ida ra'ayta alladina yakhuduna fi ayatina si a yii ɓen ɓe no jumpa e ayeji amen ɗen e mandeji amen ɗin e sharia amen on ɓe jumpa toon wowla ko ɓe ande ko ɓe anda ko woni gonga e ko wona gonga fa aridu anhum ɗuuroɓe pottitoɓe tertoɓe hatta yahudu fi hadithin gayrihi haa ɓe naatoya e yewtere wonde goo harana fi ayeji allah ɗen wona fi sharia allah wona ñoore goɗɗo wona ko allah harmini wa imma yunsi annaka cheitanu si ari noon seytane yejjintingolma ɗuuragol ɓe potto kaɓe woni ɗon a heɗike kono fala taqudu wota jooɗoyde bada dicra ɓaawo andutugol ngol ma alqawmi zalimina wondude ɓe yimɓe toñoɓe o koye suratu an ami woni aya 6 si tawi a tawi yimɓe tokkiti haala ko tawata allah subahanahu wa taala no haɗi kan haala wowle yo jooɗodi haqqille ma huccino ɓe wowla tun hiɓe wowla tun andi ko ɓe woni e wowlude ɗo ko ɗum na ko allah yiɗi yarli simi jooɗike ɗo min kadi mi heɓa e bakka to o hannde kadi hewto kisan ko on tigi yejjiti kon allah nangguitirtamo
laano maaki Allah townitani mofte ɗen ko ɗe waɗiri yejjutugol ma ko ɗe doola ɗe waɗi ma ko ɗe falji ɗe waɗi kono ɓaawon tigi anndutugol konati ɓay on tigi jooɗi keɗo ko neeɓi ɗum jooni alaa ko aɗa yo on tigi on ɗo kisa la alkhata yusahha faljere koye moƴƴintinne ɗeɗo aaji fof ɗe holli wonde haala meere ha sañinama haada fil kalam o ukkike e haala ko heewi kon hara haala kan na moƴƴa wona yamiraka e wowle tina ano ko ɓenta ko dahala fil kalam o naati e nder haala kan ukkike toni hawdu ko jumpugol ko ni ko gollitirte hissan ara ko so'ugol ko ndiyam ari tawi diidere ndiyam o untike nder ton min haada fil ma'i joni noon gollitira naatugol e yewtere nde tawata nde concernant on tigi ma ko bakkat nde addanta on tigi o untike e mum ɗum ɗo no holli wonde ñoore ko yewtereji meereji ɗin tawa ɗum ɗon si goɗɗo waɗi an wona ya heɗanmo fes o addi e hadisaji ɗin o addi o hadisa arano ɗo kanko watti wulure 597 o itti abu hurayra radiallahu anhu abu hurayra itti e nelaɗo wonde nelaɗo no maaki sallllahu alayhi wa sallam an abi darda o itti abu darda radiallahu anhu an nabi sallllahu alayhi wa sallam o itti e kanko abu darda o itti e nelaɗo meɗen qala nelaɗo maaki man radda kala o ruttuɗo an irdi akhihi gayi teddungal siɗɗo makko irdu koko neɗɗo yiɗa yo wirto ka neɗɗo mariri teddungal ka neɗɗo buumi fannin no buumi himo teddi si ko buuma ko mawa kon iwi o hersi o wirtike ɗum wiyete irdu mo ruttani ɗum neɗɗo siɗɗo muɗum raddallahu allah rutte an wajhihi ga yeeso makko an naara yiite yawmal qiyamati ñalorma darngal mo defandi siɗɗo muɗum wona ɗo e ño'eede woɓɓe no ño'amo tun no wowlamo tun itta boto e makko wowla ayyibaji go'o immaɗi o wondimaɗi o wonda goɗɗo daro ɗon wiya ɗum na gonga wolɗon ko na gonga defanda ɗon haa ɓe fanka ma kamɓe tigi ɓe hersa ɓe tawa jaka ko ɓe woni e toñude kon woni e fende kon wirtike oɗo allah subhanahu wa taala yoɓiraymo pottinoygol yiite ngen ka yeeso makko kanko e o yiyata yiite ngen few allah huccina yeeso makko ngo yiitanama ka aljanna ko waɗi aljazau min jinsil amal kono golle wayi o ko noon joddi wata o defanduno o heedi hakkunde siɗɗo makko on e wirtere allah kadi defandamo heeda hakkunde makko e yiite nge sinnama kaari yiite nge ruttama e yeeso makko ma yeeso makko ngo ruttama e yiite ngen ko mana o dandama kono arabu no heewi wowlirde neɗɗo on fof ɓe inna yeeso makko ngo ɓeyna joni laaralaka wajhan tami yeeso ma ngo ko fandaɗon ko an fof sa wi a buumoyke waɗi niga bo ari hatta fayin o raɗoma ɓe huutora yeeso itlaqul wajhi wa iradatu al insani kullihi idan no jeeya e ko dandata goɗɗo naatoygol yiite o hiwgol teddungal siɗɗo makko on si goɗɗo woɓɓe faalama yande e ngal teddungal makko ɗon no ari teddungal ngal so goɗɗo masalan faalama e yande sonnajo goɗɗo ma piide sonnajo goɗɗo ma hersinde sonnajo goɗɗo ittugol mo nigaabu masalan sa mari feere defanda ɗum ɗon saloɗa fes ɗum ko irdu ma ko ɓiɗɗo makko debbo ma ɗum ko yumma makko ma ko yaaye makko ɗum ɗo ko irdu ko noon teddungal makko ngal kanko tigi ko hankagal makko ngal
ko teddinira kon ko accira kon si goɗɗo faalama bonnude ɗum a dari ka defandi yoni goɗɗo dari ke wona wigol on ko waɗo hunde kaari on ko bonɗo waɗo zina ma ko waɗo ɗuma anda ɗum ɗon si sakiti ke yimɓe garay teddum ko yimɓe teddiranon ko garay wi sa dari ka defandi ɗum a wi tawi andi ko tooñi wona gonga awi owe ko ɓe wolɗo kon fof ko fenade taw tewto ko ɓe wolta ko ngaygu ko konnagu ko haasidagal tum o wonda e ɗum fes ko fenade e fena e hoore makko ha Allah waɗi yimɓe fof ɓeni ha tigi o menen tigi hari men hoolaki ɗum go e moƴƴi oya heddodi e teddugal muɗum Allah waɗima an sabu Allah yoɓiroyte pottinoygol yiite ngel takkoma fes harananta ha yiito magge Allah waɗan en noon oɗo hadis rawahu at-Tirmidhi ko filli hadis on ko imamu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun o wi hadis on hino moƴƴi Cheikh Albani rahmatullahi alayhi o wi ka sahihul jami hadis on himo selli hadis ɗimmo on ɗo kanko watti wulure 129 wani Itbana ibni malikin radiyallahu anhu ittama e hadis mo Itban ma Utban filli fi hadithihi at-tawil al-mashhuri e hadis makko juutuɗo andaɗo kadi alladhi taqaddama fi babi ar-raja'i on ɗon hadis o arino ɓaawo ka dambugal jortagol tama'u o addinamo toon e nder on hadis qaala o wi'i kanko Itban qama annabiyu sallllahu alayhi wa sallam yusalli nelaaɗo ɓaŋi no juulude fa qaala o wi'i ayna malik ibnu dukhshum honto malik ibnu dukhshum fa qala rajulun taban o immi mo fokkiti juulugol o landi noon honto malik ibnu dukhshum fa qala rajulun gorko goo wi'i daka munafiqun la yuhibbu llaha wa rasulahu ko landoto nafimum on ko nafiqijo on yiɗa Allah yiɗani laaɗo Allah joni noon on ala ɗon malik ibnu dukhshum fa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallama nulaaɗo Allah o makani o wowluɗo ɗum la taqul dhalika o tawi ɗum ɗon tawi ɗum dey o yiɗa Allah ena laaɗo ala tarahu kadi qala arena o wi'i la ilaha illa allahu yuridu bidhalika wajha allahi a yaalihimo o inni la ilaha illa allahu reweteɗo ala so wona Allah te ko o faandi e ngol konngol ɗo ko yeeso Allah ko wela e Allah fiyo Allah weltanamo a yaali ɗum wa inna allaha tabiti wonde Allah kadi harrama o harmini ala naari e hoore yiite ngem man qaala on wiwɗo la ilaha illa allahu reweteɗo e gonga ala si wona Allah o wi'angol konngol yabtaghi bidhalika wajha allahi tawa himo ɗaɓɓiri ɗum ɗon wela e Allah yeeso Allah ngo oɗo wi ɗum o tawi o yiɗa Allah ena laaɗo Allah de tawi ko nafikijo muttafaqun alayhi ɗo nelaɗo defandi oya kisan o accanali wowlowo on ka o wowla taƴi ɗon haala kan nde wotere o wi wa itbanu bi kasri al ayn alal mashhur ayni on ko ley masirte itban ko ɗum noon ɓuri lollude wa hukiya dammuha fillama wonde ayni on no ture wiye utban wa ba'daha ɓaawo ayni on ta'um musannatun ko ta toɓɓe waɗaare ɗiɗi min fawq dowɗe toɓɓira summa ba'um muwahhadatun refti ba e toɓɓere wotere ot ban o wawlali fi alif on e nun on yeeso ɗum ɗa sa andi ɗon haray gasi no anda ba on ɓay o wowli ko toɓɓere ɓay alif ari no anda no masirte ko ɓe waɗe fatha wa addukhshumu bi dammi addali dukhshum kadi daali on ko ya turumo du wona da wona di wa iskanul kha'i kha on kadi ko watteɗo kowal dukh ko howeteɗo wa dammi ashin almu'jamatayn e toɓɓugol shin mu'jama asna mu'jamatayn shin mu'jam bay ko goto
Chine on Chine tooyuɗo on ani ko ñiikoye tatoy toɓɓa koye dow wo ko honno ɗon masirte ɗon kadi ko tural addukhshum koni o andiri en ko honno nde inde masirte ɓay sina ɗo yimɓe no falja ka woɗugol inde si tawi a yi tun inde no winda wani dukhshum ɗo no winda konngol ngol kono masaka no wawi wiya dikhshim no wawi wiya dakhsham no wawi wiya dukhushumin kono o holli en ko honno masirte andugol ko honno ɗum ɗo masirte ko samayi ko nanugol ko nannoɓe on no wowle anduɓe mo ɓen no noddamo ɓe mani ɓe tawi ko ɓe naniri himo noddire ko dukhshumun addukhshumu wala ɓe windi noon ɓe wowli ko honno ɓe naniri himo inne hadis he ɗon kanko sakkitiga dambugal ɗon kanko watti wulure 150 وعن كعب بن مالك رضي الله عنه إتما كعب بن مالك في حديثه الطويل حديث مكو جوتو قصة مكو جوتو في قصة توبته كقصة توبو بيه مكو وقد سبق دون أتنوك في باب التوبة كدنبو قال توبو بيه عند كانكو جانو يتاتو ببين بيهانو تلتنو بك غزوة تبوك تايونان غانتو هايفوس بياري كدي بيغيرتي yeeso no laaɗo ɓe ni no laaɗo ɓayni laaɗo arti yimɓe tultuno ɓen fof mo ɓe ari no adda ganto on adda argument mum nelaaɗo men hayno mi yaha hari ey koyngal an ɗo no muusa ɗo ka hawru ɗo ka yiyata ɗo no muusanmi tano mi wawata yaade kono mi wigol ɗo mi yahay mi ɗaɓɓoya ganto e juuɗe moɗon tawi on seenike kono ma ka yo Allah yaafuma goɗɗo kadi ara mi waɗi safuwol awan laaɗo min kadi ɗo hi hari ɓeygo an sella foti mi tawi simi yahi ɗo joni o tilfoto ɓaawa kono ma ka Allah yaafuma goɗɗo ara no heewi hari min daabeji ɗin fof no sakiti ɗum ɗo no waɗe wi adda ganton oɗo Ka'b ibn Malik miijito simi wowli ɗo joni fenade nelaɗo goy no gasa o ronka andude o jaɓananmi kono Allah kan no andi no gasa Allah wirtoyam yeeso Allah cippina ɗo cortewol wowlaygol noon wonde ko mi fenayno fus on tumati noon Allah hutomi nelaɗo hutomi hey gonga ko law no muusi kono mi yew mi wowla gonga kan tigi nani no gasa Allah yaforanmi sabu ko mi wowli gonga kon o aroyni hey nelaɗo min mi yahano alma ko miɗo andi mi yeƴitino mi yaalima few nanon ganto mi marno fes ha hande mi heɓali moyen fi yahugol jihadi wako mi heɓuno moyen kon fewdo ɗo wona ko waɗɗete mi ronki wona cellal mi ronki wona ko acce ka ɓeygure mi ronki wona ɓeygura nawno fus mi haaltu mi saati ɗo min joni ɓay ko nder wi on prépare nder balɗe tati ɗum na probléme balɗe tati no juuti woni balɗe ɗiɗi feƴƴi lutti ñallal non miɗo manno toon woni fokkita min non mi prépare to mi hewto puisque ko jama ɗo yon laaɗo e fokkintinno gi kono wi ɗo fof ara mi régli ɗo mi haɓɓi joɓam on ko mi taweɓe ha mi satore noon ha tulti o qissa ɗo ɓayne laaɗo sallallah sallam yeehi ha muutoyke ɓe fowti ko ndaari e mbatu mum no woodi woɓɓe goo si ɓe ala toon tun anndoto owdi woɓɓe goo yawata anndade kono noon laaɗo yiito en ni onni Ka'b ibn Malik kono waɗi ko ɗon addi ɗo o wi qala nabi sallah sallam wa huwa jalisum fil qawmi bi Tabuk nelaɗo maaki mo jooɗi hakkude yimɓe ɓen Tabuka oɗo riwaya wi ko Tabuka toon kono riwaya gonɗo wi ɓe yewɓe fowti e laawol nelaɗo yeƴƴitoyi o yaali Ka'b o maaki ma faala Ka'b ibn Malikin Ka'b ibn Malik honno waɗi honno o waɗi o yiyaka ɗo o arali jaka fa qala rajulun min bani salamata gorko goo jeeyaɗo e banu salama on wi ya rasulallah ko en laaɗolah habisahu burdahu wannadaru fi itfayhi ko joɗɗinimo ko haaɗi o ara ko tultinimo
burdahu ko coñci mo ɓorni ha coñci ko paragol ƴeeɓo wan nadaru fi itfayhi e daarugol yeƴƴito daara wonɓe takko muɗum yani mi mana ko kooma bori ko townitare ko yiɗugol neminagol neminora wonugol ka mum ka ɓeygure muɗum ko ɗum hari wara naganto andi oɗo waddidiriɓe ha yoni kette fagar lahu muad ibnu jabalin wi mo jaabi o gorko ɗo o wi bisa ma ɓulta ko wowluɗa ko no boni a wowli ko boni moƴƴa ko wowluɗa ɗo o wi wallahi ya rasulallah ma alimna alayhi illa hayra muad wi o wi nelaɗo wallahi menen men andira Ka'ab ibnu Malik sina ko moƴƴi andano kono haɗi wara kono menen komin andi ko neɗɗo moƴƴo ɗum ɗo andi ɓeeɗo ɗo ko ɓe takamɓe Madina Muad ibnu Jabal koye ansar jeeya o radio min Bani Salama koye ansar jeeya joni ko nelaɗo woni koɗo e maɓɓe oɗa o yowi Ka'ab ibnu Malik koye ansar ɓe jeeya oɗa de Muad defandimo in he nelaɗo ha menen min andira Ka'ab ibnu Malik sina ko moƴƴi on tumati fa sakata rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah on fanki Ka'ab no fillitoyo ɓaawo Ka'abu nantoyi ɓeeɗo ɗiɗo mo ɓe ko wowli kon o wi ko ɗum Ka'abu wi mi yejjitanta Muad ko wowli ɗo ko ha ñande mi maayi ko defandimo kon e ɓaawo makko yeeso nelaɗo o mantimo o inni menen ko min andirimo koko moƴƴi min andiramo sina ko moƴƴi o wi mi yejjitantamo ɗum few muttafaqun alayhi hadis no fotta sellugol mum o wi itfahu yani janibahu cenɗe makko ɗen ɗiɗi wa huwa isharatu ila ijabihi bi nafsihi ɗum ɗo ko sappi ko wonde imo yii hoore makko yi'itagol ɓen nadara fi itfayhi o ndaari cenɗe makko ɗen ɗiɗi andi ko heewi kon ndeɗɗo ɗumanno waɗani to hollugol wonde ene nami sama kalaju yani ɗum ɗo no hawniya en tori Allah subahana taala yo allahu reenu ɗeɗen ɗe meɗen reena en waɗa en yankiniɓe waɗa en o ittana en konnago e ngayguji ɗin ka ɓerɗe men sabuna ko heewi kon tuma nde ño'ugol goɗɗo wowlugol ellaji makko imma ɗi o wondi e ɓaawa makko fi tun ayi ɓe anndano men yo anndu ma ɗum tooñamo tun wowla mo ellaji ko heewi kon ko gañaneedi ko ɗum duñata goɗɗo e ɗum allahu dandu en ɗum allah laɓɓin en yo allah moƴƴin fi meɗen o faaminantina kam faamu selluɗo o arti gan kadi goltirgol ko faamuɗen ko jaɓana ko wonno e golde kon fof wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin نعم ngel keɗo landal ngal ko goɗɗo jombi sonnajo o wonde makko duuɓi noogay telen duuɓi noogay kono ɓe jiidaki ɓaawa noon ɓe wondi duuɓi noogay ɓe jiidodaali sonnajo on torti hoore mum joni mi faala hettugol hoore am siɓe makko ɓen tawtimo e ɗum ɓe torti gorko on yo jonnutu gorko on sali jonnutude o wi o jonnitata kanko ko ɓeygu makko
kamɓe musidal sonnajo ɓeyni awa ɓe joɗɗinimo edda ɓe joɗɗinimo edda e kamɓe no ɓe famiri noon woni seeɗa tun gorko o maayi e nder ɗum joni noon ɓe lando o sonnajo o heynoto ka joni dewgal boni hakkude makko e o gorko ko selli kon sonnajo on ko ɓeygu makko ko mawɓe wiyata kañum joɗɗini edda kon ɗum noon to gaynata ɗum helata dewgal ngal helali hakkude maɓɓe sonnajo on ko moodi mum maayi o heynoto o ronay kadi koye ronoɓe ɓen o jeeya ko e heynotoɓe ɓen o jeeya ɓay gorko on uditano hunduko muɗum wi acciti bal hay so tawi no wi no acciti debbo naati edda tawi ko accitande aranere nden kono gorko on maayi ado edda on timmude debbo on heynoto o accitay e eddinorgol accitede o yaha heynagol ɗon kadi o ronay rajiiya يعني تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة إذا توفي عنها زوجها وهي في العدة بمعنى دون قرابي دون ko eddinotoɗo heynotoɗo kadi ko ronayɗo wa billahi tawfiq